wanyanga bimulamu wanda yamboleye arisimanyi mulamu osamala ali hukana hutya Saudi Arabia ne bari watambiye ho siringi bwatse uhola passport ne mulamu ndi bulaita kwizi wa malira ho siringi erenga nasho kitege ne mukwasite mbulanga namuhola kumudala kwa chapati aliho ni siringi zose sabusa waho hota na hakaho humuromera ne wano mari siringi bari niye business ya wanyala yakwa so mulamu abendi bubi nenga ndi hukana hutya Saudi Arabia mulamu musatsa si bangu hwale aibwanga asile nyana kwale musetso mutambi niyongo akula bili omutu tata abana baliyo so nahala ndi mulamu nze Saudi Arabia namanye byesubiramo byose cyane bimanyi era wanda yabe wayimbolera aho hali ne ngane nguboleye kumulamu ndiho ni siringi ta ero na hakira hahunda hundi we Edison baya bayikayo mbaho shishiyeta ndi okuloma wandolere busa mulamu mbo abone na byesimbira mwanda yambirisa bulayi yata we soita bihula byesi muhute khabye kubonenga byashi wamba bulayi kufuni hoko kwabilile arulu kupaka malamu byesi uri hutekha unahanguile mu marunga shirenyanga ishi we so yete ho mwanayi bahulu mahusito wa mumo ni busawa fanenga mulamu nasi yahe umwana amayi yesu hobore manye na huyo we nawe so shira kireyo mumo ni kama fura